Boom fire boom i Nyarugenge impaka ziracitse. APR ikoza agashya imanuye umutoza w'umuhanga, umutoza urenze, umutoza uzayigeza mu matsinda. Ngati umutoza ahagaze gute rero? Umutoza ninde? Byose ngiye kubavira muzini muzingo mbabwire n'abakinnyi bagiye kwinjiramo bashya. APR zabidadiye, APR zabikaniye. Turaza no kubagezaho andi makuru avuga ko APR yamaze guhindura logo yayo. Ubu APR ifite logo nshya, nabyo turaza kugenda tubiganiraho gake gake turebe ese logo nshya imeze gute, ese itandukaniye n'iya mbere. Byose rero n'ahandi wabikura wabisanga atari kuri MF Special TV, niho wabisanga honyine. n'ahandi wakura izo breaking news, amakuru aba atariho ivumbi, amakuru aba yizewe 100%. So bana nanjye rero, bana nanjye uniza amatwi, ntanjye nk'umunwa wanjye tayari mbomorere tujye kubomora muri APR FC. Mbakubita izo nkuru, izo ni breaking news n'ahandi wazikura. Iyo bana nanjye rero tugiye no kubagezaho n'abakinnyi aferi zamaze kurangira, byamaze kuba official ko bamaze kugera muri Nyamukandagira. Tunababwire n'ibirori APR FC iri gutegura ku itariki 4 z'ukwezi kwa karindwi. Bizabera ibyumba Gicumbi ku ivuko aho APR yavukiye, aho APR yashingiwe 93. Imyaka 32 irashize ishinzwe, ikaba imaze imyaka 30 yose ikina shampiyona y'icyiciro cya mbere mu Rwanda. Nta mateka rero akomeye, kandi byose tugiye kubanaho mu kanya. Tubabwire ese birasaba iki kugira ngo uzitabire ibyo birori, uzitabire uwo muhuro, muhuro bise APR FC ku ivuko, niko uwo muhuro witwa. Tuze no kubakubita kode, tuze no kubaha kode mwakwishyura amafaranga, tubabwire n'ibiciro byo kuzagera aho hantu, kugira ngo nyaboneka niba uri umukunzi wa APR FC, niba uri umufana wa Nyamukandagira, utazacikwa n'iyo gahunda. No gutembera ku murindi w'intwari, muzagenda mutembera, hari ibikorwa remezo byinshi, hari ibintu mwakwiye gusura byinshi, muzarya munywe, mbese ni trip muzaba mugiye gukora kabisa. Ubwo rero ubahane nanjye unize amatwi, then kanze dutangire. So reka dutangire rero n'amakuru yacu. Reka tubanze twumve ikiganiro cya chairman wa APR FC yagiranye n'itangazamakuru ku munsi w'ejo ku biro bya APR FC hano Kimihurura kuri Minadef. None nitumara kucyumva iki kiganiro, ni ikiganiro kigufiya, muranyihangana, ikiganiro kigufiya agerageza gusobanura ku bijyanye n'ibya Ombolenga Fitina, umutoza, abandi bakinnyi bazongerwamo. Byose muraje mu byumve mu nkuru mu kiganiro yahaye itangazamakuru. Noneho then ndagaruka nyuma y'iki kiganiro mbagezaho izindi breaking news zihari. So reka tubanze twumve iki kiganiro cya nyakubahwa chairman wa APR FC Deo Rusanganwa, then tugaruke mu kanya turipura imiriro, tubomora inkuta zose, turazibomora. Buri munsi muraza kwinjira, n'abatinjaga umunsi muraza kwiyatiye kubomora inkuta zo muri APR FC no hirya mu marido. Kamera zigerayo, ibyo bita tracking device ziba zihari. MF Special TV ibihababereye. So reka tubane nanjye, reka tubanze twumve icyo kiganiro cy'iminota mikeya, noneho ndagaruka nyuma y'iyo minota. Muri icyo shampiyona yacu ubutaha naho dufungure tubahe abo twifuza, wenda recruitment y'abanyamahanga bava hanze bake cyane. Wenda ibyo nababwira, turashaka abari forcing squad, abanyamahanga ni 2 gusa, mubimenye bose. Ayo nayo uwa gatatu n'undi murabizi nyanumva mubivuga witwa Sekigana, twaramuguze. Uwo twamuguze mu kwa mbere, mubimenye, si ibihuha. Yasinye mu kwa mbere, yaragifite amasezerano muri Sports Club Villa, ariko kubera ko twari tuzi ko bamwifuza hanze, tubigira ku isoko vuba cyane, turamusinyisha. Abandi bari tuzamenyesha vuba, turimo tunegotiatinga nabo. Umutoza nawe mu minsi ya vuba muraza kuba mumenye, twamaze kumvikana byararangiye.
hasigaye gusa kuza agasinya. Ntabwo rero navuga umuntu utari wasinya, ibyo byaba wenda ageze aha ngaha se akabyanga, ariko terms zindi twarazumvikanyeho, ibyo asaba nibyo tumusaba, byararangiye. Ubwo yamaze kunsinyira kuri contract namara kuyisinya zamuvuga. Nabo nayo ninjya kuvuga ndaba nka reba aho mwavuze ni mubazi mumaze kuvuga bangahe, bageze kuri 6 hano bangahe. Ngewe eka naba namara gusinya nzaba official communication rwose. Nababwiye ko twarangije kumvikana ibisabwa, ariko ntaraza gusinya. Namara gusinya ubwo nibwo wemera ko birangiye. Gusa muvuze akagera aha mbona nawe namvuze ibihuha kandi ari ngewe uri kuri source. Cyangwa ngomba kuvuga ikintu arangije. Niyo mpamvu kugira nawe mborenga turavugana ntarasinya, aho nibura yo ndayaguhaye. Wowe n'umutoza nawe turimo twararangije kuvugana nawe mu minsi itari iminsi 3 ndabaho official communication. Arakoze cyane rero nyakubahwa chairman wa APR FC Deo Rusanganwa, agaruka ku byo twagiye tumubaza bimwe na bimwe kubivuga kuri Ombolenga Fitina, ku mutoza, byose ngira ngo mwagiye mubikurikirana mubyumvira. Reka rero dukomeze n'amazina y'umutoza, nubwo wenda yerinze kugira icyo bikomozaho cyane, ariko umutoza turamufite, izina ry'umutoza kabisa turarifite n'igihugu akomokaho. Reka komeza ubane nanjye rero, ndaje mubwire ayo mazina y'umutoza. Twakomeza rero n'amazina y'umutoza bidasubirwaho. Rero naza nkababwira amazina y'umutoza ndetse n'abandi bakinnyi APR FC yifuje, kandi bamwe bamaze kuba deal, amaze kuba done, affaire amaze kurangira. Ubu bidasubirwaho 100%. Amakuru ufite atari ivumbi, amakuru y'indani mba nikuriye ndani katikati, nuko APR FC yamaze gusinyisha umunyezamu wakinaga AS Kigali bita Adolphe, ndetse n'abakinnyi babiri baturutse muri Rayon Sport, Iraguha Haji ndetse na Bugingo Hakimu, n'undi mukinnyi wavuye muri polisi bita Pacifique. Abo tayari bamaze kuba abakinnyi ba APR FC bidasubirwaho 100% n'abakinnyi ba APR FC. Indi nkuru ihari, ubita Ombolenga Fitina, omubebe, umwana agarutse mu rugo. Umwana agarutse mu rugo, agarutse kurisha ifi nkoko. Ifi n'inkoko bigiye kongera kurishwa sha. Ombolenga Fitina rero 98% niho nababwira ko deal igeze. 98% kabisa. Ubu ari kugana mu muryango winjira muri APR FC. Harabura gukonfaminga, harabura confirmed ituruka muri APR FC, then deal kaba done. So rero nagihindutse Ombolenga Fitina umwaka utaha kuri Super Coupe tayari muzamubona. Kuri Super Coupe niba batangaze mubonye wo bita Ombolenga Fitina arimo agenda yigaragaza gake kuri za passe ze zimiragenda aripagura kabisa. Niba batangaze mumubonye arimo atera za santireze, umwana w'ikipe ugarutse mu rugo tayari, ubwo uwo ni Ombolenga Fitina. Ikindi, andi makuru yarategejwe n'abakunzi ba APR FC benshi cyane batari bakeya, bari bategereje kumenya umutoza. Ese umutoza ninde? Ese aturutse he? Ni muntu ki? Ese afite umugongo ubwo kaba nyarugenge kuba bitoroshye, bizagenda gute? Umutoza rero yabonetse kandi arahari, umutoza mwiza, umutoza w'akasamutwe, umutoza udashidikanwaho, umutoza ukubiye. Ubwo rero ku itariki 2 z'ukwezi kwa 8 tayari uwo mutoza azaba ari mu kazi, azaba yipanze akazi, kuko Super Coupe bita Super Cup, igikombe cya mbere mu gihugu, kizakinwa ku itariki 2 z'ukwa 8. Ubwo Ombolenga Fitina n'abakinnyi bose nababwiraga ba Hakimu, ba Haji, ba Iraguha Haji, abo bose muzabona ku itariki 2 z'ukwezi kwa 8. APR FC ishakirana na Rayon Sport
umukino wa Super Coupe. Andi makuru rero y'uwo mutoza, amazina y'uwo mutoza, kandi ikindi nibagiye kubabwira uyu mukinnyi yamaze kumenyekana n'undi nananze kumugarukaho, ariko umukinnyi w'umugande witwa Ronald cyangwa se Ronaldinho w'abanyarwanda bamwita Ronald Sekiganda, Ronald Sekiganda akaba ari we munyamahanga wa mbere APR yasinyishije. Hakaba abandi banyamahanga babiri kuri nimero 10 ndetse no ku 9 nibo bakinnyi APR isigaje gusinyisha, ubundi timu ikaba iruzuye, ikaba iradadiye, ubundi Nyarugenge amakipe mukazayumva bitanye mukandagira, muzayumva kabisa. Ubwo rero nawe uwo Sekiganda Ronald umugande ukina hagati mu kibuga kuri nimero 6, nimero 6 mwari bagiwe umuntu bita Sefu, mwari mwibagiwe kabisa. Uyu mujama azamwibutsa, so rero umutoza, amazina y'umutoza niyo tugiye kujyaho. Umutoza tayari nabwo bamaze kubona umutoza mushya, ubundi tujya kuri logo ya APR FC cyashya, logo kabisa. APR ifite ibirango bishya. Uwo mutoza rero nuwo icyo ugomba kumenya, umutoza akomoka mu gihugu cya Maroc, igihugu cy'imikino kabisa, igihugu cy'umupira kabisa. Ni umunyamaroc, bamwita Talebu kabisa, niwe mutoza wa APR FC. Tayari niwe ugiye kujya aripagura. Abdelrahman Talebu from Maroc, niwe mutoza APR FC yashinyishije. Ntabwo aramenyekana igihe yasinye ngo kingana gute, se niba ari imyaka 2 cyangwa se muri umwaka umwe, ariko nabyo MF TV nikibereyeho naho turaza kuhagezaho ayo makuru. So umutoza n'uwo ngo rero muze kumuha ikaze. Andi makuru ari kuvuga muri APR FC nuko, ariko mbere yuko dukomeza muri APR FC, nuko Bugesera nawe yamaze kongera umutoza wabo amasezerano, yamaze kumwongera amasezerano bita Banamwana Kamarade. Banamwana Kamarade umwe watsibuye Rayon Sports ibitego 2-0, akayibuza igikombe, akayitesha. Nubwo wenda bitagiye bivugwaho rumwe n'abantu bagiye batandukanye, ariko ubu niwe mutoza wa Bugesera FC. Niwe ugiye kuyikomezanya ikipe ya Bugesera FC, nubwo bwana Perezida Gahigi wa Bugesera amaze kwegura, ariko Banamwana Kamarade yamaze kongera amasezerano y'umwaka umwe muri Bugesera FC. So twikomereze muri APR rero, karagaciyemo nagiraga nyine ngo niyo nkuru nayo tuyigendenera hamwe n'izindi. Umutoza rero mwamwumvise, abakinnyi bazongeraho mwabumvise. Tayari tugiye ku kindi gice. APR FC ifite logo nshyashya, imwe itwika, imeze neza, apana kera yari ifite kimeze nk'igishushanyo kitari gikozwe neza, byari byoroshye ko wanayigana n'iki. Ubu yamaze gukora indi logo nshyashya. Uwo bita chairman wa APR FC ari mu kazi kabisa, arimo bashaka guhindura ikipe, akayihindura nshya, agakoramo ibintu by'abapape, urumva, yakorupye amawumo, mbese isabune yose uzi, ikuraho ibizinga, ikuraho imyanda yose, za jike, za Sunlight inwandi zose kabisa. Muri APR FC bari gukoresha bya biroso bakubisha amapine y'imodoka. Ibyo biroso kabisa muri APR biri mu kazi. Ndinda matoroshi ndera krete biri mu kazi, nibyo biri gukora amasuku. Abapape bose kabisa, ku buryo odere y'abapape yose zagenda ikajyandana n'ingoma yagiye. So rero abapapa ubwo ibyo bakoze murabizi namwe, nago ikipe bashaka kuyisenya, ariko nago byabakundiye. Ubwo rero haje nyiri ikipe, nyiri ibikombe. Rero ubwo niwe uri kugenda ukora izo mpinduka. Ubwo rero abafana ba APR FC bari batanze icyifuzo cy'uko bashaka gukora umunsi mukuru wo kwizihiza ibikombe
23 APR FC imaze gutwara bya shampiyona ndetse n'ibikombe 3 imaze gutwara yikurikiranya. Umunsi wo kubisereburiraho bakazawugera ku itariki bariya poropoje 29, ariko mu kiganiro ejo n'itangazamakuru cyahuzaga abayobozi ba APR FC ndetse n'itangazamakuru cyabereye hariya Kimihurura kuri Minadef, bavuze ko kizaba ku itariki 28 muhuro wiswe APR FC ku ivuko sha Gicumbi. Abanyagicumbi bameze mute? Gicumbi kabisa ku murindi w'intwari hariya wa Byumba. Abanyagicumbi mwitegure kwakira APR FC ku itariki 4 z'ukwezi kwa karindwi. Ku itariki 4 z'ukwezi kwa karindwi kabisa nibwo abafana ba Nyamukandagira bazamanuka bajya berekeza Igicumbi. Bati rero bisaba iki kugira ngo hagere utazacikwa? Bisaba iki? Ndahari ngo nkumenyeshe icyo bisaba, byose biri mu biganza byanyu. Kwinjira rero gutera inkunga uwo mushinga cyangwa se icyo gikorwa ni inoti y'ibihumbi 10 byawe, ukwishyura kuri momo code ari 17 amazina urasanga handitseho Gakuba Francis, niwe muyobozi ushinzwe iyo organization, niwe ushinzwe kuorganiza ibyo bintu, niwe ushinzwe kuorganiza icyo gikorwa kizaba ku itariki 4 z'ukwezi kwa karindwi 2025 kikabera ku murindi w'intwari wa Byumba aho APR yagize yashingiwe. Ubwo rero iyi kode nanayisubiramo kugira ngo muyumve neza. Ni kode ni 17 20 299 17 20 299. Amazina ni Gakuba Francis cyangwa se Gakuba François. So rero ubwo niwe coordinateur w'icyo gikorwa, niwe coordinator icyo gikorwa, niwe ushinzwe gukoordinata ibyo bikorwa kizahuza abakunzi ba APR FC ndetse n'abantu bose bifuza nyine kujya muri ibyo birori no muri ibyo bikorwa. Ubwo rero ntuzahabure. Faranga 10,000 ntabwo ari amafaranga menshi, n'ubundi ahantu hose wajya muri trip wayatanga. Ubwo rero uzabane nabo. Amafaranga arimo transport, akaba harimo icyo kurya n'icyo kunywa. Ubwo ku itariki 4 muzazinduke muzabukere. Ikindi rero APR FC yahinduye logo. Logo ya mbere murabizi ko itarimo igihe APR yashingiwe, kandi ikindi ntago abantu bize design, ture design cyangwa se abantu bize ibintu bijyanye na art n'ubugeni, murabizi ukuntu logo zikorwa. Ubwo rero iyo bari bafite APR, iyo yari ifite mbere yari igishushanyo, ntago yari inkorano, ariko ubu ngubu bamaze gukora indi logo nshya nta itandukanye n'iya mbere, usibye ko bongeyeho hari amagambo yagiye yongerwamo. Nka APR FC bayirambuye bagira APR Football Club, barabirambura amagambo arambuye, hanyuma bongeramo n'igihe APR yavukiye, hanyuma n'umugano uracyarimo, n'intare iracyarimo, ariko intare ntabwo isa nk'ayandi ya mbere. Ikindi na bya bindi byari bisanzwe birimo umurava, itsinzi nabyo birimo, ariko hagati y'umurava n'itsinzi murabizi ko nta kintu cyari kirimo kuri iriya logo ya mbere. Ubu bashizemo 1993. Ubwo bashizemo 93 kari bwo yavutse, kurumva ariho umurava, agatajyamo 1993, agatajyamo itsinzi. Iyo niyo logo APR FC, niyo logo ya APR FC nshyashya. Ubwo kuri biteganyijwe ko jezi APR FC izakoresha uyu mwaka bizaba byarakosonse, bizaba bimeze neza. So ubwo rero niyo breaking nari mbazaniye. Ubwo hagize indi breaking iboneka nayibagezaho. Mugumane ayo makuru kandi mukomeze mubane na MF Special TV. Tayari kabisa, mbama wahabereye, then ibindi biraza kuza nyuma. So murakoze rero, reka mbifurize ibihe byiza, komeze mugubwe neza. Ubwo andi makuru nakagaruka, kora share, comment, ndetse comment turabizi n'undi tuzatuzunyamo amaso tuzisome. Ikindi kandi ukore subscribe na like nyinshi cyane, then mukomeze mudushyigikire mu supporting kugira ngo izi nkuru, izi breaking news turipagura
tugende tubomagura, tujye tubona imbaraga zo kuzibagezaho, ndetse mu ijwi ryiza, mu mashusho meza. Murakoze, ciao ciao. Hari umusore wanyu TIT bakunda cyane, umusore bahoza ku mutima, kandi bashishikariza ko mukomeza gusharinga. Nyaboneka share, comment, ndetse na like, ndetse na subscribe, ntibikabure kuri MF Special TV. MF Special TV ni ikinyamakuru cyaje kwageza amakuru agiye atandukanye, ibiganiro bigiye bitandukanye. Rero ukomeze kubana natwe, ntucikwe. Ciao ciao, bye bye, ndabakunda cyane, kandi nizere ko aho muri hose muri amahoro. Boom fire.